Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Polisi y'u Rwanda yahakanye ibyitabwa muri yombi rya Miss Muheto nanone. Mu karere ka Ngoma ukekwaho kwica Nduwamungu Pauline akamuca umutwe akawutwara yatawe muri yombi anagaragaza aho uherereye. I Rusizi mu gihingwa cy'umuceri hadutse indwara idasanzwe. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda Isake isaha n'isaha umuriro ushobora kwaka hagati ya M23 na FARDC. Abakuru b'ibihugu bya SADC bo bagiye gusuzuma niba bakongera manda y'ingabo zayo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cya Gabo 91.8% by'abatoye ku itegeko nshinga ry'iki gihugu rigomba guhindurwa. President Nicolas Maduro yikomye Amerika avuga ko President Joe Biden ari umusazi. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Karinijabo ya none ku itariki ya 19 z'ukwa 11 2024. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators. Kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa Search Engine Optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa Pay per Click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba rukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho service nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3@afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Baikaze muri aya makuru arambuye tugiye guhera kuri y'umuryango umwe bw'uburayi wemeje asaga miliyari 28 z'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha RDF kurwanya iterabwoba muri Mozambique. Umuryango umwe bw'uburayi watangaje ko wemeje inkunga ya miliyoni 20 z'amayero nasaga miliyari 28 z'amanyarwanda agamije gufasha ingabo z'u Rwanda kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Ni mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara aho rivuga ko iyi nkunga izakoreshwa mu bijyanye no kubona ibikoresho byihariye ndetse no mu gukemura ikiguzi cyose kijyanye n'ibikorwa byo gutwara ingabo z'u Rwanda zijya muri Mozambique kurwanya iterabwoba. Joseph Borrell ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano mu muryango umwe bw'uburayi yavuze ko iyi nkunga ije gufasha ingabo z'u Rwanda kuko kuva zagera muri Cabo Delgado zatanze umusaruro mu kugarura amahoro. Yagaragaje kandi ko ayo mafaranga y'inkunga yo gufasha ubutumwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique biri muri gahunda ihuriweho n'isi mu kurwanya iterabwoba ndetse no mu nyungu z'umuryango umwe bw'uburayi mu karere. Ayo mafaranga azatangwa binyuze mu kigega cy'uwo muryango gishinzwe gutera inkunga ibikorwa by'amahoro. Kuva mu 2017 imitwe y'iterabwoba yegoje umutekano mu ntara ya Cabo Delgado bituma abantu benshi basiga ubuzima abandi bava mu byabo. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado ziri kurwanya ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Sunna wari warayegoje umutekano muri iyi ntara. Mu bikorwa byazijyanye harimo gusenya Ansar al-Sunna, gucyura impunzi no kubaka inzego z'umutekano za Mozambique ku buryo mu gihe kiri imbere zizaba zifite ubushobozi bwo kurinda igihugu. Kuri ubu duce twinshi twari twibasiwe n'imitwe y'iterabwoba twongeye kugarukamo ituze, ubuzima buragaruka, abaturage basubira mu bikorwa byabo by'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'abanyeshuri basubira mu masomo. Amerika yasabwe gukuraho ibyemezo yafatiye u Rwanda kubera Marburg. Ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri Afrika CDC cyasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukuraho ibyemezo yafatiye u Rwanda cyane cyane mu bijyanye n'ingendo kubera icyorezo cya Marburg cyari cyarugaragayemo. Nyuma y'uko u Rwanda rutangaje ko hari abaturage barwo banduye indwara iterwa na virusi ya Marburg, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zisohora itangazo zisaba abaturage bazo kutajya mu Rwanda mu gihe bitari ngombwa. Tariki ya 8 z'ukwa 10 ikigo gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahise gitangaza ko abagenzi baturutse mu Rwanda bazajya bapimwa kugira ngo harebwe niba nta bwandu bwa Marburg bafite.
abapimwa ni abari mu Rwanda nibura mu minsi 21 ishize. Izi ngamba zatangiye gushyirwa mu bikorwa tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 muri Leta Zunze za Amerika. Mu itangazo iki gihugu cyashyize hanze cyagize kiti kuva tariki ya 14 ukwakira abagenzi bose bari mu Rwanda nibura mu minsi 21 ishize bazahindurirwa ibyerekezo byabo muri Amerika. Ibi bivuze ko abagenzi bava mu Rwanda bururukira ku bibuga by'indege bitatu muri Amerika birimo icya Chicago, icya John F Kennedy kiri New York ndetse na Washington Dulles kiri Virginia. Mu itangazo Africa CDC yashyize hanze, iki kigo cyavuze ko cyagaragarije Amerika ko u Rwanda rwabashije guhashya iki cyorezo. Mu ibaruwa umuyobozi mukuru wa Africa CDC Dr Jean Kaseya yandikiye Minisitiri w'Ubuzima muri Amerika, yagaragaje ko hashize iminsi 18 mu Rwanda nta muntu wandura Marburg ndetse ko n'abari baranduye bakize, hagashyirwaho ingamba zikaze zo gukomeza gukurikirana iby'iki cyorezo. Iyi nyandiko ikomeza ivuga ko igenzura riheruka ryakozwe na Africa CDC ndetse n'ishami ry'umuryango w'abimbere ryita ku buzima ryagaragaje intambwe u Rwanda rwateye, rikemeza ko ibyago byo kwandura Marburg biri hasi, aho nta barwayi bagaragaye hanze y'u Rwanda cyangwa muri Leta Zunze za Amerika. Risaba Amerika rero gukuraho ingamba zose zafatiwe u Rwanda kubera Marburg. Si ubwa mbere Dr Kaseya yumvikanye nenga ibyemezo Amerika yafatiye u Rwanda kubera Marburg. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu kwa 10 k'uyu mwaka, Dr Kaseya yavuze ko mu gihe hagiye gufatwa ibyemezo nk'ibyo Amerika yafashe, hakwiriye gushingirwa no ku bimenyetso bya gihanga. Mu karere ka Ngoma, ukekwaho kwica Nduwamungu Pauline amuciye umutwe akawutwara yatawe muri yombi. Tariki ya 15 z'uku kwezi nibwo twabagije inkuru y'umubyeyi wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi wishwe urw'agashinyaguro, aho bamwishe bamukasa umutwe igihimba bakagitaba mu kimoteri, umutwe ukaburirwa irengero. Amakuru aturuka mu murenge wa Rukumberi kuri ubu aravuga ko umwe mu bakekwaho kwica uyu mukecuru Nduwamungu Pauline yatawe muri yombi. Uwatawe muri yombi ni umusore w'imyaka 19 y'amavuko ngo wiyemerera ko ari we wishuye umukecuru kuko ngo yamaze no kwerekana aho yajugunye umutwe wa nyakwigendera ukaba wagaragaye mu bwiherero. Niyo nagira Nathalie, meya w'akarere ka Ngoma, yemera ikinyamakuru Bwiza ko hari umwe mu bakekwaho kwica umukecuru watawe muri yombi. Meya Nathalie yavuze ko nta makuru menshi yatanga kuri ibi kuko bikiri mu iperereza. Nubwo nta byinshi biri kuvugwa ku rupfu rw'uyu mukecuru, bamwe mu baganiriye n'ikinyamakuru Bwiza bakomeje kwibaza ukuntu umusore w'imyaka 19 yaba ari we wacuze akanashyira mu bikorwa uriya mugambi wo kwicurwa agashinyagura uyu mukecuru. Bamwe rero bakibazaho uyu musore yaba ahurira n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi kuko akiri muto, akaba ari naho bahera basaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri uru rupfu rw'uyu mukecuru kugira ngo hamenyekane ukuri kwimbitse. Polisi y'u Rwanda yahakanye itabwa muri yombi rya Miss Muheto nanone. Polisi y'u Rwanda yanyomoje amakuru itabwa muri yombi rya Miss Muheto Divine nyuma y'amasaha bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko aya makuru yakomeje gusakazwa ari ibihuha. Miss Muheto nawe abinyujije mu majwi yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yanyomoje ibyo gutabwa muri yombi kwe. Yagize ati ndamahoro, ndaho ndakomeye, ndashima Imana n'ukuri. Ndashima Imana rwose. Ntabwo mfunze, ibyo bindi byose sinzi aho biri kuva. Sinzi naho biri guturuka. Sinzi n'uwabizanye, ariko byose ni ibihuha. Ni ibihuha by'abantu bamwe na bamwe bataba bifuza ibyiza cyangwa iterambere ry'umuntu, ariko ndamahoro. Miss Muheto aherutse gutabwa muri yombi kubera gutwara yanyweye ibisindisha nta n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite. Tariki ya 6 z'uku kwa 11 urw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko arekurwa, ariko ahabwa igihano cy'igifungo cy'amezi 3 gisubitse mu gihe cy'umwaka umwe ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 190 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu karere ka Rusizi mu gihingwa cy'umuceri ahadutse indwara idasanzwe. Abahinzi b'umuceri wo mu kibaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi bagaragaje ko batewe impungenge n'uburwayi budasanzwe bwadutse muri iki gihingwa. Ni uburwayi bavuga ko bugiye kumara amezi 4, aho umuceri wafashwe uzana udusimba twinshi tw'umweru munsi y'amababi bikarangira amababi ahindutse umuhondo. Umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'umuceri mu murenge wa Nyakabuye yavuze ko nta cyizere bafite cy'umusaruro mwiza. Ati twateye imiti yose ishoboka biranga. Ni udusimba tw'umweru dufata ku mababi agahinduka umukara, tugakomeza twototera uruti rugahindura ibara bikarangira igiti cy'umuceri cyumye. Umuyobozi w'ihuriro ry'abahinzi 8500 bahinga umuceri mu kibaya cya Bugarama Bunani Obedi avuga ko icyifuzo cy'abahinzi ari uko inzego zibishinzwe zakohereza abatekinisiye bagakora ubushakashatsi bakabwira abahinzi umuti bagura ushobora guhangana n'ubu burwayi. Bamwe mu bahinzi batekereza ko ari utumatirizi dusanzwe tumenyerewe mu biti by'imyembe twadukiriye ubuhinzi bw'umuceri. Umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi Ntampaka Antoine de Gonzague avuga ko ubu burwayi bwadutse mu buhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama babumenye. Ati nisazi y'umweru yajemo imaze kugera muri koperative 3 muri enye zihari, birasaba ko abahinzi baterera umuti rimwe kuko iyo umwe ateye yimukira ahandi. Mu kibaya cya Bugarama umuceri uhingwa n'abahinzi barenga 8,000 bibumbiye muri koperative enye zikorera kuri hegitari zirenga 1500 zo mu mirenge ya Bugarama, Muganza, Nyakabuye na Gikunda Mvura. Mu gihembwe kimwe cy'ihinga iki gishanga gisarurwamo toni zirenga 7 z'umuceri ukinjiriza abahinzi asaga miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Tukira muri aka karere ka Rusizi, umugabo yasezeye inshorekeye ayibwira ko agiye kwiyahura, abigerageje ruramwanga.
Hagenimana Fidel w'imyaka 54 yiyahuje umuti batera mu myaka nyuma yo guhamagara inshoreke ye atabarwa vuba ntiyapfa none arwariye mu bitaro bya Mibirizi. Uwo mugabo wo mu mudugudu wa Sanganiro mu kagari ka Gakoni k'umurenge wa Muganza mu karere ka Rusizi yatunguranye ubwo yabwiraga umugore we babana ko adashaka kurarana nawe agahamagara inshoreke ye ayibwira ko ayisezeyeho agiye kwiyahura. Anywa umuti uterwa mu myaka ariko aramirwa agisambagurika atarapfa kuri ubu akaba arembeye mu bitaro bya Mibirizi. Uwitonze Clementine yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko uyu mugabo usanzwe ufite umugore batasezeranye byemewe n'amategeko babyaranye abana 4 anafite inshoreke mu kagari ka Gakoni bamaranye igihe. Ubwo yatahaga yasinze yageze mu rugo rwe abwira umugore we banasanganywe amakimbirane ashingiye kuri ubu businzi bwe. Umugore nawe akamushinja kumutaka ajya ku nshoreke, umugabo nawe akamushinja kumuca inyuma, bikabikekwa ko ari nayo mpamvu yadindije gusezerana kwabo igihe indi miryango myinshi yo muri uyu murenge yasezeranaga mu mezi ashize. Ahita abwira uwo mugore we ko adashaka ko amurari iruhande. Ati yatashye yasinze cyane ariko bishoboke ko yaranatahanye umuti w'inyanya mu mufuka w'ipantaro yari yambaye. Ageze iwe abwira umugore we bafitanye abana 4 ko adashaka ko bararana, ashaka kurara wenyine. Umugore yabimwemereye ajya mu kindi cyumba ariko agira amakenga y'ibyo bintu bitari bisanzwe nubwo babanaga bakimbirana. Mu minota mike agaruka ku muryango w'icyumba bararanamo, urugi rwari rwegetseho, yumva umugabo ahamagara iyo nshoreke ayisezeraho ayibwira ko agiye kwiyahura ku rupfu rwe rutazabatungura ko mu minota mike biba birangiye. Uyu mugore avuga ko akimara kumva abivuze yahise nk'uwo muti. Umugore arakingura yumva impumuro y'umuti yuzuye icyo cyumba, asanga yanamaze kuwunywa niko guhita ahuruza bamujyana ku kigo nderabuzima kuko yari yatangiye kunegekara. Yoherezwa ku bitaro bya Mibirizi ari naho akirembeye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza Ndamyimana Daniel yavuze ko urwo rugo rw'uwo mugabo ruri mu ngo 53 zibanye nabi muri uwo murenge. Kwiyahura bigakekwa ko yaba yabitewe n'iyi mibanire mibi mu rugo n'ibyo bombi bashinjanya byo gucana inyuma n'ubushoreke. Yasabye abaturage kudatekereza kurangirisha ibibazo byabo kwiyambura ubuzima, ibibazo bafite bakabishyikiriza ubuyobozi bukabikemura, bakareka ingeso mbi z'ubusinzi no gucana inyuma kuko badashobora gutera imbere umuntu akiri mu bikorwa nk'ibyo bidasobanutse. Yasabiwe gufungwa amezi 6 azira gukubita umugore we bapfa gushiririza ibiryo. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge bwasabiye umugabo wakubise umugore we ikimamiyo mu mutwe akamukomeretsa bapfa ko yashiririje ibiryo gufungwa amezi 6. Ni urubanza rwaraye rubaye ejo kuwa mbere ruburanishwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko bwagejeje uwo mugabo mu karere ka Nyarugenge imbere y'ubutabera kubera ko yakubise umugore we babana ariko batarasezeranye. Uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko yamukubise ikimamiyo mu mutwe akamukomeretsa bagakizwa n'abanyerondo. Bwagaragaje ko uwo mugabo yamukubise bapfa ko yashiririje ibiryo, bugasaba urukiko ko yahamwa n'icyaha akurikiranywe cyo gukubita no gukomeretsa. Bwagaragaje ko yahanishwa igihano cy'igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'Ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Uwo mugabo kuri bafungiye muri kasho akaba yemera icyaha akanagisabira imbabazi. Yagaragarije urukiko ko yababarirwa ngo kuko atazagisubira bityo ko yarekurwa akajya gufatanya n'umugore we kurera abana bafitanye. Yavuze kandi ko mu gihe urukiko rwabibona ukundi rwamugabanyiriza cyangwa rukamusubikira. Icyemezo cy'urukiko kizatangazwa ku itariki ya 21 z'uku kwezi isaa 9. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake giteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya ko umuntu ubishaka ukomeretsa undi umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu itari munsi y'amafaranga 100 ariko atarenze 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo byateye uwakorewe icyaha indwara idakira, ubumuga buhoraho butuma ntacyo yikorera, kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 5. N'abatangabuhamya bagaragaje ko Hategekimana yayoboye ibitero byagabwe ku Batutsi. Hategekimana Philippe wamenyekanye Nyanza ya Butare nka Biguma no mu Bufaransa nka Philippe Manier yashinjwa kujyana abashandarume mu bitero bitandukanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ari kuburanira mu rugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa rubanda rwa Paris kuva ku itariki ya 4 z'uku kwezi, aho yifuza guhanagurwaho ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu yahamijwe mu mwaka ushize akanakurirwaho igifungo cya burundu yakatiwe. Ku munsi wa 9 w'iburanisha rya Hategekimana wabaye ajida muri gendarmerie hifashishijwe abatangabuhamya barimo umugore bakoranye muri gendarmerie, undi watanze ubuhamya ni umugabo nawe wabaye muri gendarmerie i Nyanza. Uyu mugore yamenyesheje urukiko ko ubuhamya agiye gutanga bushingiye ku makuru y'ibyo yiboneye mbere yo guhabwa na gendarmerie ikiruhuko cyo kubyara nayo yahawe n'umugabo we wari umushoferi wa gendarmerie. Yagaragaje ko mu gihe cya Jenoside nta mpungenge yari afite ku mutekano we kuko Kapiteni François Xavier Birikunzira yari yariyemeje kurinda abagore b'abajandarume. Uyu mutangabuhamya yavuze ko mu minsi ya mbere ya Jenoside umugabo we w'umushoferi yayoboye abajandarume birukanaga intera hamwe zashakaga kwica Abatutsi, bigeraho intera hamwe nkuru yitwaga Rupangu ibaza impamvu bari kwibasira Abahutu aho kwica Abatutsi. Nyuma yaho ubwo abajandarume bakumiraga intera hamwe, abayobozi bazo barimo Rupangu mu ijoro ry'itariki ya 21 z'ukwa 4 ku 94 bohereje abasirikare bavuye muri ESO kugira ngo bazongerere imbaraga mu bikorwa by'ubwicanyi. Yasobanuye ko Hategekimana yagiye kwica no gusahura kandi ko umugabo we ari we wajyanye Hategekimana gushakisha burugumesitiri wa komine Ntyazo na Risisi Nyagasaza kugira ngo yicwe.
ubwo Nyagasaza yafatirwaga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu gihe yafashaga abatutsi guhungira muri iki gihugu cy'abaturanyi, yashyizwe muri Toyota y'umweru ya gendarmerie yatwarwaga n'umugabo we bamujyana i Kigarama. Yasobanuye ko Hategekimana yasabye umugabo we kurasa burugumesitiri ariko arabyanga. Burugumesitiri yisabira kuraswa mu mutwe ubwo yabonaga Hategekimana agiye gushaka inyundo. Umujandarume witwa Musafiri abari umwica. Uyu mutangabuhamya yavuze ko nyuma y'igitero yumvise abajandarume bavuga ko bakoresheje imbunda ya mortier kandi ko Hategekimana ari we wabajyanyeyo. Perezida w'iburanisha yasabye Hategekimana kuvuga kuri ubu buhamya, asubiza ko uyu mugore atarakira umujandarume, nawe amusubiza ko kuba yari mu kiruhuko cyo kubyara bidakuraho ko yarakiri muri gendarmerie. Undi mutangabuhamya w'umugabo yabwiye urukiko ko mu gihe cya jenoside Hategekimana yari ku ruhande rw'abahezanguni, ariko mu byumweru bibiri bya mbere ngo ntiyabonye uko yica. Uyu mugabo yasobanuye ko Hategekimana yagize uruhare mu rupfu rwa Nyagasaza bitewe no ko Hategekimana yavuze ko badashobora kwica inyenzi ngo batware indi mu modoka yabo. Uyu mutangabuhamya yavuze ko abajandarume 20 bari bayobowe na Hategekimana bagiye kugaba ibitero kuri za Risonga bafite mortier, kandi nguregwa niwe wayikoresheje kuko barabyigambye ubwo bari bavuye kwica. Hategekimana yahawe ijambo avuga ko uyu mutangabuhamya yateguwe. Umuryango CPCR uharanira kugeza mu butabera abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bihishe mu Bufaransa wemeza ko ibyo umutangabuhamya yavuze abihagazeho. Abarenga 800 mu bagije igihe cyo gukora mu Rwanda ni abashomeri. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare buragaragaza ko abagera ku 815 muri 8,300,000 by'abanyarwanda bafite imyaka y'ubukure ibemerera gukora ari abashomeri. Ni imibare igaragazwa na raporo y'igihembwe cya gatatu ku bijyanye n'abakozi n'umurimo mu Rwanda. Iyi raporo igaragaza ko kugeza mu kwezi kwa munani uyu mwaka umubare w'abanyarwanda bari bafite imyaka ibemerera gukora kuva kuri 16 bari 8,300,000. Mu bari bafite akazi bari 4,500,000. Abagera ku 815 ari abashomeri, mu gihe abandi 3 bari hanze y'isoko ry'umurimo kubera impamvu zitandukanye zirimo nko kuba ari abanyeshuri bihoraho, abakuze cyane, abafite ubumuga n'abandi bacitse intege zo gushaka akazi. Ibi bituma umubare w'abakozi bari ku isoko ry'u Rwanda ubarirwa kuri 5,300,000. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kigaragaza ko umwe mu bantu 7 bafite imyaka ibemerera gukora kandi bakaba bari ku isoko ry'umurimo ari umushomeri. Gusa nubwo bimeze bityo, mu gihembwe cya gatatu cya 2024 ngo igipimo cy'ubushomeri mu Rwanda cyagabanutseho 15.3%. Umubare w'abakora mu buhinzi mu Rwanda ukomeje kugabanuka, aho mu gihembwe cya gatatu cya 2024 wagabanutse ugera kuri 32.6%, mu gihe mu gihembwe nk'icyo cya 2023 wari 37.4%. Mukanya makuru turayakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ese ufite imbogamizi zo kugenda? Ufite imbogamizi mu kubona? Ese ahari waba ufite imbogamizi z'uruhu? Ese waba ufite imbogamizi mu kumva no kuvuga? Ese waba ufite imbogamizi mu kugenda, mu mitekerereze, mu kumva, mu kuvuga? Ese waba ufite imbogamizi mu kubona? Ubu Leta y'u Rwanda irimo gukora ikusanyamakuru ku bantu bafite izo mbogamizi zishobora kuvamo ubumuga. Niba utaragerwaho n'abakusanyamakuru, egera ubuyobozi bw'akagari. Wowe kandi uzi umuryango urimo abantu bafite izi mbogamizi, wiceceka, bibutse, bamenyeshe cyangwa se ubwire ubuyobozi bukwegereye. Nitwa Mugisha Jacques, mfite ubumuga bwo kutabona, nize kaminuza, ubu mfite akazi. Agaciro k'iri kusanyamakuru ni uko zifasha Leta gushyira mu igenamigambi ingamba zikemura ibibazo abantu bafite ubumuga bahura nabyo mu Rwanda. Baruzi uwawe, nanjye naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe narabaruwe. Opposition yasabye Tshisekedi kutitwara nk'igitambambuga.
abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kwikoma Perezida Felix Tshisekedi umaze igihe aca amarenga yo kuvugurura itegeko nshinga ry'iki gihugu, bamusaba kutitwara nk'igitambambuga gikina n'umuriro. Tariki ya 23 z'ukwezi gushize kwa 10 nibwo Perezida Tshisekedi ubwo yari mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo yatangaje ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikwiye kuvugururwa kuko ngo ryandikiwe mu mahanga rikandikwa n'abanyamahanga. Yatangaje ko mu 2025 azashyiraho komisiyo ihuza abo mu nzego zitandukanye izasuzuma uburyo rikwiye kuvugururwa. Zimwe mu ngingo Tshisekedi anenga harimo igena ishyirwaho rya guverinoma niyo gutangira inshingano kw'inteko ishinga amategeko, ahamya ko zituma imirimo y'izi nzego z'ingenzi mu gihugu itinda bitewe n'itegeko nshinga. Harimo kandi ingingo ya 217 avuga ko ihatira abanyekongo kuba bahara ubusugire bw'igihugu cyabo mu gihe bwaba buvogerewe n'ibihugu bituranye. Yagaragaje kandi ko itegeko nshinga rigonganisha ba guverineri b'intara n'abagize inteko zishinga amategeko ku rwego rw'intara bagahora mu makimbirane, asobanura ko nirivugururwa iki kibazo kitazongera kubaho. Ubwo Tshisekedi kandi yari mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Katanga ku itariki ya 16 z'uku kwezi, yatangaje ko nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kubuza umukuru w'igihugu gutegura gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga. Nubwo avuga ibi ariko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko kuzana ingingo yo gushaka guhindura itegeko nshinga yitwaje ibitagenda neza bica amarenga yo kuzareba uko yakora no kuri manda y'umukuru w'igihugu yemererwa. Moise Katumbi wahatanye mu matora ya 2023 yavuze ko kuba Tshisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga bigaragaza inyota yo kuguma ku butegetsi hejuru ya manda ya kabiri itaranyuze mu mucyo. Martin Fayulu watsinzwe amatora ya 2018 ariko akaba avuga ko ari wari watowe, yabwiye Tshisekedi ko ingingo ya 217 avuga ko igamije kugurisha ubusugire bwa Kongo ayisobanura uko itari, ko ari gukina n'umuriro. Denis Mukwege nawe yahamagariye abaturage kurwanya no kwamagana ufite umushinga wo guhutaza demokarasi. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bunengwa kuba butarakemuye ibibazo birimo ibya ruswa, umutekano muke cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse n'ubukene bwazengereje abaturage batuye iki gihugu kiza mu binini muri Afurika n'umutungo mwinshi munsi y'ubutaka. Isake, umuriro ushobora kwaka hagati ya M23 na FARDC. Amakuru aturuka Isake muri teritwari ya Masisi aravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziryamiye amajanja mu kwitegura imirwano karahabutaka ikomeje kuzisakiranya na M23 ku munsi w'ejo kuwa mbere muri uriya mujyi ihiriwa Gahenge, nyuma y'ibisasi impande zombi zari zageze zihererekanya ku cyumweru. Kuri ubu amakuru aravuga ko M23 ikomeje kongera ingabo mu bice by'imisozi ikikije Sake igenzura ku buryo isaha n'isaha ishobora kurasa kuri uyu mujyi. Kuva nibura mu kwezi kwa kabiri umwaka kugeza mu kwa gatandatu imirwano ikomeye yasakiranyaga M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ahangaha muri Sake, ariko inyeshyamba zikanga kwinjira muri uyu mujyi ahubwo zigafata ibindi bice bikikije uyu mujyi birimo na Minova. Kuri iyi nshuro ntibiramenyekana neza niba izi nyeshyamba za General Sultan Makenga zaba ziteganya kwigarurira burundu uriya mujyi ufatwa nk'ikiraro gihuza intara za Kivu zombi. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu bya SADC bo bagiye gusuzuma niba bakongera manda y'ingabo zayo muri Kongo. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bazahurira mu nama idasanzwe yo gusuzuma umusaruro w'ibikorwa by'ingabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegerejwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 20. Ubu butumwa buzwi nka SAMIDRC bwatangiye ku itariki ya 15 z'ukwa 12 ku mwaka ushize. Ingabo za Afurika y'Epfo zibuyoboye iza Tanzania na Malawi zasabwe kwifatanya n'iza Kongo mu bikorwa byo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara Kivu ya ruguru. Intego SAMIDRC yihaye yo gufasha ingabo za Kongo gusubirana ibice yambuwe na M23 ntabwo yayigezeho kuko uyu mutwe wakomeje kwigarurira ibindi birindiro. Abayobozi b'ubu butumwa bagaragaje ko byatewe nuko batari bafite ibikoresho bihagije byo kujyana ku rugamba. Umuyobozi mu ngabo za Afurika y'Epfo ushinzwe ibikorwa bihuriweho Lieutenant General Sifiwe Lucky Sangweni mu kwezi kwa 8 uyu mwaka yabwiye inteko ishinga amategeko ko hari icyuho kinini kiri hagati y'amafaranga abasirikare babo bari muri Kongo bari bakeneye nayo bahawe. Mu gihe havugwa ubushobozi buke muri SAMIDRC, akanama k'umuryango w'abimbye gashinzwe umutekano gaherutse gusaba ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guha SAMIDRC bimwe mu bikoresho. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo ku munsi w'ejo byatangaje ko abakuru b'ibihugu bazahabwa amakuru y'uburyo umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Kongo bashyikirizwa na raporo ku musaruro w'ubu butumwa. Iyi nama igiye kuba nyuma y'aho muri uku kwezi kwa 11 General Major Monwabisi Diakupo wayoboraga SAMIDRC asimbuwe na mugenzi we muri Afurika y'Epfo Colonel Tembekire Nkukuva. Naho mu gihugu cya Kenya ho Kiliziya Gatolika yanze amafaranga ya Perezida Ruto. Arikepiskopi wa Nairobi Musenyeri Philippe Anyoro yatangaje ko inama y'Episkopi Gatolika ya Kenya yanze amafaranga Perezida William Samoei Ruto na guverineri w'uyu mujyi baherutse guha amakorari n'abapadiri. Aya mafaranga agizwe n'amashiringi 600 Perezida Ruto yahaye korari n'inama y'abamisiyoneri muri paruwasi ya Soweto ku itariki ya 17 z'uku kwezi na miliyoni 2 yatanze zo kubaka inzu y'abapadiri. Perezida Ruto kandi yasezeranyije paruwasi ko azayiha izindi miliyoni 3 z'amashiringi zo kuzuza inzu y'abapadiri ndetse n'imodoka ya bisi. Uwo munsi guverineri wa Nairobi Johnson Sakaja nawe yahaye korari yo muri iyo paruwasi n'inama y'abamisiyoneri amashiringi ya Kenya 200,000. Musenyeri Anyoro yatangaje ko za paruwasi zitemerewe kwakira inkunga z'abashyize imbere inyungu za politike, bityo ko ayo guverineri Sakaja na Perezida Ruto batanze bazayasubizwa.
yagize ati iyi nkunga izasubizwa bayitanze. Ikindi andi mashiringi miliyoni 3 yo kubaka inzu y'abapadiri perezida yatanzemo isezerano n'impano ya bisi ibyo birasanzwe. Uyu mwepiskopi yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurinda ihame ry'itorero ryo kudakoreshwa mu nyungu za politike, asaba abanyapolitike bo muri Kenya kujya bajya gusenga kugira ngo bahimbuke mu by'umwuka ariko bakabikora nk'abakristo basanzwe. Tunyarukira mu gihugu cya Gabon aho 91.8% batoye guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu. Muri Gabon abaturage bitabiye amatora ya kamarampaka ku guhindura itegeko nshinga batoye yego ku kigero cya 91.8% bemeza ko batoye itegeko nshinga rishya ryanditswe ku butegetsi bwa gisirikare burongowe na General Brice Oligui Nguema. Ubu butegetsi bwa gisirikare buyoboye Gabon nyuma ya kudeta yakuyeho Perezida Ali Bongo mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize. Iri vugurura ry'itegeko nshinga rirafatwa nk'impinduka ikomeye aho muri Gabon nyuma yo gukurwaho ku butegetsi bwari bumaze imyaka isaga 50 mu biganza by'umuryango wa ba Bongo, kuri ubu butakibarizwa mu maboko ya Omar Bongo cyangwa Ali Bongo. Muri rusange abaturage bagera ku bihumbi 868,115 nibo bitabiriye amatora ya kamarampaka ku wa gatandatu, aho utora yasabwaga gutora ku ibara ry'icyatsi niba tora yego cyangwa agatora ku ibara ry'umutuku niba ari oya. Bimwe mu bikubiye mu mushinga w'itegeko rishya ni manda y'imyaka 7 y'umukuru w'igihugu ishobora kongerwa inshuro imwe gusa, mu gihe itegeko nshinga ritaravugururwa manda y'umukuru w'igihugu yari imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Ikindi ni ukugira ubutegetsi buyobowe na Perezida wa Repubulika butagira minisitiri w'intebe, mu gihe ubutegetsi bwa Libongo habagaho ibiro bya minisitiri w'intebe ukurikirana ibikorwa bya guverinoma. Bamwe mu badashyigikiye ku itegeko nshinga rya Gabon rivugururwa bavugaga ko iryo rishya rizaba ari umukuru w'igihugu ubushobozi buhambaye aho kugira inzego zikomeye. Mu gihe ibyavuye muri ayo matora ya kamarampaka bizaba bimaze kwemezwa burundu n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga, hazakurikiraho amatora y'umukuru w'igihugu cya Gabon. Kugeza ubu akaba ateganyijwe mu kwezi kwa 8 k'umwaka utaha kugira ngo ubutegetsi bw'inzibacyuho burangire. General Brice Oligui Nguema yavuze ko yiteguye kuzatanga ubutegetsi bugasubira mu maboko y'abasivile, nubwo avuga ko nawe yiteguye kuba yakomeza kuyobora neza icyo gihugu. Igihugu cy'Ubudage cyo kigiye guha Ukraine drone z'intambara zikoresha artificial intelligence. Ubudage bwemeye gutanga drone 4,000 z'intambara zikoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI mu rwego rwo gufasha iki gihugu mu ntambara gihanganyemo n'Uburusi. Izi drone zizwi nka Mini Taurus zifite ikoranabuhanga rizifasha kutayobywa cyangwa ngo zibe zakwinjirirwa byoroshye. Ni ubwoko bwa drone zitwara ibisasu zishobora kwifashishwa mu kurasa ahantu runaka hihariye bitabaye ngombwa ko harashisha ibisasu biremereye cyangwa koherezayo abasirikare. Minisitiri w'ingabo mu Budage Boris Pistorius yavuze ko izi drone zifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero biri hagati ya 30 na 40. Biteganyijwe ko izo drone zizatangira kugera muri Ukraine mu kwa 12 k'uyu mwaka. Naho muri Gaza amakamyo atwaye imfashanyo y'ibiribwa yategewe mu nzira aracucurwa. Abantu bataramenyekana bateza amakamyo yaratwaye inkunga y'ibiribwa bijyanye mu gace ka Gaza barayasahura, bikomeza gutuma abatuye Gaza barushaho kujya mu kaga ko kwibasirwa n'inzara. Ni inkunga yari yatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abimbye rikorera muri Gaza, aho yari igizwe n'amakamyo 106 arimo ibiribwa. Gusa ubwo aya makamyo yararenze agace kagenzurwa n'ingabo za Isiraheli, yaguye mu gace k'abandi bari bambaye ibitambaro bibahisha mu maso, bategeka abashoferi b'amakamyo 99 kujya aho bababwiye hatandukanye naho bari bagiye. Byaje kurangira aba bantu bari bitwaje intwaro batwaye ibi biribwa byari muri ayo makamyo yose, aho komiseri mukuru w'ishami rya Loni rikorera muri Gaza Philippe Lazzarini yavuze ko kimwe mu bitera ibi bibazo ari uko Isiraheli yakuyeho burundu inzego zose z'ibanze i Gaza zirimo n'iz'umutekano, ku buryo ubu nta rwego na rumwe rushobora kuyobora abantu. Mu nzego zasenywe arimo na polisi ya Gaza, aho Isiraheli yayishinjaga gukorana na Hamas. Magingo aya uduce tutarimo ingabo za Isiraheli turagenzurwa n'uduce tw'amabandi cyangwa se abagize umuryango runaka bafata icyemezo cyo kuyobora agace runaka, bikekwa ko aribo bagize uruhare muri ubu busahuzi bw'imyaka yari igenewe abaturage. Philippe Lazzarini kandi yanenze ingabo za Isiraheli zitagira uruhare n'ubushake bwo gufasha imiryango mpuzamahanga izana inkunga y'ibiribwa, kuko ari n'ubwo ingabo zayo zirebera udutsiko tw'abagizi ba nabi mu gihe bari gusahura inkunga igenewe abaturage bose muri rusange. Perezida Nicolas Maduro yikomye Amerika avuga ko Perezida Joe Biden ari umusazi. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yamaganiye kure umwanzuro wa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze za Amerika aherutse gufata wo kwemerera Ukraine kurasa mu Burusiya ikoresheje intwaro yahawe. Ibi yabigarutseho ubwo yasozaga inama izwi nka National Congress of Bolivarian Historic Bloc yigaga ku hazaza ha Venezuela. Maduro yavuze ko ihuriro ry'ikibi rigizwe na guverinoma ya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza ryamaze kwemerera umunazi w'umunyabyaha Volodymyr Zelensky gukoresha misile zirasa kure mu kurasa umuvandimwe Uburusiya. Yakomeje avuga ko ibiha abanyamerika n'abanyaburayi barimo ari iby'ubusazi. Ati turi mu bihe bikomeye, politiki ya gashaka buhake ya Amerika ya ruguru igeze mu cyiciro cy'ubusazi no kwihorera. Ku munsi w'ejo kuwa mbere nibwo bwa mbere Leta Zunze za Amerika zatanze uruhushya kuri Ukraine rwo gukoresha intwaro yahawe zirasa kure mu ntambara icyo gihugu kimaze imyaka 3 gihanganyemo n'Uburusiya. Muri make Ukraine yari isanzwe yemerewe kuzikoresha gusa imbere ku butaka bwa Ukraine ariko ntizigere ku butaka bw'Uburusiya. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Perezida Nicolas Maduro wikomye Amerika niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye, bararikire gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri urubuga. Mugira amahoro.